Amakuru Now TV, we are to give you update. Konje kwasuza kunze mudukurikira ku muyoboro wa YouTube berekanizere ko meze neza cyane muri studio muri kumwe na Fiston da Silva tubahaye ikaze muri uyu mwanya wo kubagezaho amakuru agezweho kano kanya aho rero ari amakuru yo kwitariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 aho rero amakuru yacu agiye kuba yashingira kuri zino ngingo azingenzi zikurikira. Muri aya makuru turaza kubabwira ko rero umugaba mukuru w'ingabo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda bamwita General Mubaraka Muganga akaba yagenewe ubutumwa bukomeye ingabo zasoje amahugurwa. Uraza kumenya byinshi kuri no nkuru, ese nuwe ubutumwa bukomeye abageneye, ese ano mahugurwa y'izi ngabo ameze gutateye ya rero zino ngabo zayasoreje ahagana hehe, byose uraza kubisanga muri iyi nkuru. We nuze kuba aho wajya kure, niyo mpamvu nkurarikira gukurikira no makuru paka arangiye uze kuba wamenya byinshi twaguteguriye. Kandi muri aya makuru turaza kuba twabagezaho inkuru yo mu karere ka Bugesera aho rero ubujura bukomeje gufata indi ntera mu gitsina gore, aho rero hari umugore undi wafatanwe inyama z'ihene. Uraza kuba wagira byinshi umenya kuri no nkuru, wowe nuze kuba wajya kure. Kandi muri aya makuru turaza kuba twajya mu makuru agendanye n'umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rero nyuma y'aho uwo bita Ndayishimiye Evariste avire mu gihugu cya Kongo, bimwe mu byo yasezeranye na Tshisekedi yatangiye kubikora, kubera ko amakuru dufite ubu ngubu nuko yohereje umusada w'abasirikare benshi bo kujya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo gufasha FARDC. Uraza kumenya ngo ni ibihe bindi uyu mugabo Evariste Ndayishimiye yaganiriye na mugenzi we, dore ko rero uruzinduko rw'iminsi 2 yari afite muri cya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iminsi 2 rero yashize. Ni byinshi rero abaganiriyeho uraza kuba wabimenyera muri aya makuru, we nuze kuba wajya kure. Hanyuma rero aya makuru turaza no kuba twajya mu myidagaduro, aho rero turaza kubabwira ko uwo Shadiba amaze iminsi ashyira mu majwi ko yamusambanyije cyangwa yamuhohoteye cyangwa yamufatiranye yanyweye inzoga akamusambanya, RIB yamaze gushyira itangazo hanze ivuga ko yamaze gutabwa muri yombi. Ubwo rero uraza kuba byose wabimenyera muri aya makuru twaguteguriye nk'itsinda rigari rya Fiston Bigudu Entertainment. Ikindi rero waza kumenya nuko muri aya makuru turaza no kuba twagera twagaruka ku makuru agezweho ku cyorezo cya Ebola, aho rero umubare w'abamaze kwitaba Imana ukomeje kuzamuka muri kiriya gihugu cya Ebola, binatuma n'umubare w'abana bavuka ari imfubyi nawe uzamuka. Impinja nyinshi rero ziri kuba zatakaza ababyeyi kubera kino cyorezo cya Ebola. We nuze kuba aho wajya kure, turaza kuba twabigarukaho mu buryo burambuye. Rero reka twongere tuguhe ikaze tunagusaba niba ari bwo bwa mbere ukurikiye ino YouTube channel yitwa Amakuru Now TV, ndayango mwibutse ko ino YouTube channel igaruka ku makuru agezweho, aho rero tugenda tugaruka ku makuru agendanye n'imibereho myiza y'abaturage ndetse n'andi makuru n'imyidagaduro ndetse na siporo, byose ukaba ubisanga hano kuri no YouTube channel. Niba ari bwo bwa mbere udukurikiye, ndagusaba gukora subscribe kuri no YouTube channel ugakanda no kunzogera, hanyuma igihe cyose dushyizeho amakuru agezweho bakahita baguha notification. Ikindi nukanda like na share na comment, cyane cyane mukande like muri benshi ndetse munakande nako nanuza munakande no kuri subscribe, nyaboneka ibintu birusheho kugenda neza cyane. Rero bahaye ikaze muri aya makuru tugiye kuba twahera mu makuru agendanye n'ubuzima. Rero mu makuru agendanye n'ubuzima nk'uko nabibabwiraga, rero mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abana rero barenga 130 bagizwe imfubyi na Ebola. Icyorezo cya Ebola gikomeje gukaza umurego mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rero aho byemejwe ko abamaze kwandura bagera ku 1048 uhereye ku itariki 21 Kamena 2026, naho rero abo kino cyorezo kimaze guhitana bakaba bagera kuri 267. Intara ya Ituri niyo ikomeje kwibasirwa cyane, aho rero ubu
ubu iki cyorezo cyamaze kugera no mu nkambi y'impunzi ya Kigonzi muri Bunia, aho rero isanzwe ibamo impunzi zirenga ibihumbi 17. Abagenzura iyi nkambi batangaje ko kuva muri Gicurasi 2026 impunzi zigera ku bihumbi 30 zimaze gupfiramo, kandi ko kandi ko indwara zabishe zitaramenyekana. Icyakora benshi muri bo babaga bafite ibimenyetso bya Ebola birimo kuruka no gucibwamo. Ibipimo byafashwe muri iyi nkambi bikanasuzumirwa muri laboratoire y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagaragaje ko abantu 2 mu 10 bapfuye tariki 16 n'itariki 17 Kamena ari bo bishwe na Ebola gusa. Ishami rero ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana nuza UNICEF byagaragaje ko rihangayikishijwe n'abana bakomeje kwicwa n'icyorezo, kuko kugeza ku itariki 19 Kamena mu banduye harimo nibura abana 15% mu gihe mu bapfaho ari 25% rero by'abapfa abari abana. UNICEF rero igaragaza ko abana banduye iki cyorezo baba bafite ibyago byikubye kabiri byo gupfa ugereranyije n'abakuru. Ibyo bishimangira uburyo ubwirinzi bw'umubiri wabo aba ari buke cyane. Usibye umubare w'abapfa ugenda wiyongera, iki cyorezo gikomeje gusenya imiryango. Mu ntara ya Ituri yonyine hamaze kuboneka abana batari munsi y'135 bagizwe imfubyi na kino cyorezo cya Ebola. Rero aho umuyobozi mukuru wa HCR bakaba bamwita ko umuyobozi mukuru wa UNICEF ni umuryango wita ku bana wa Loni rero wa UN nako rero bakaba bamwita Catherine Rozere, yagaragaje ko abana benshi mu bapfushije ababyeyi babo harimo abapfushije abagore nuzana ko ababyeyi b'abagore, ndetse ko hari n'ababuze ababyeyi bombi icyarimwe papa na mama. Hanyuma rero amakuru yacu akaba akomeza avuga ko abana 135 bamaze kumenyekana mu ntara ya Ituri, cyane cyane muri Rwampara na Bunia, bari guhabwa ubufasha ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, kubona serivisi z'ubuvuzi ndetse no gushakirwa indi miryango yakemera kubarera nk'uko UNICEF ikomeza ibivuga. Rero UNICEF kandi ivuga ko yateye inkunga ishyirwaho ry'urugo rwa mbere rurera impinja n'abana bato mu gihe ababyeyi bakitabwaho mu bigo byahariwe kuvura abanduye icyorezo cya Ebola. Rero ivuga ko vuba hazanafungurwa n'izindi ngo zirenze 2. Hanyuma rero tuvuye kuri ino nkuru ya Ebola, reka amakuru yacu tuyakomereze mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Rwanda hari guturukayo iyihe nkuru? Inkuru rero iturukayo ni inkuru y'uko amahugurwa rero yaberaga inasho yageze ku musozo. Aya mahugurwa rero akaba ari amahugurwa abanuza abasirikare bari bamazemo igihe cy'amezi 4, aho rero babahuguraga mu bintu bigiye bitandukanye. Aya mahugurwa rero akaba yanasojwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda akamwita General Mubaraka Muganga. Rero umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ubwo ni RDF General Mubaraka Muganga yayoboye igikorwa cyo gusoza amahugurwa yahawe brigade b'abasirikare barwanira ku butaka icyiciro cya 8. Gusoza aya mahugurwa byabaye ku itariki 23 Kamena 2026 bibera mu kigo cy'amahugurwa cya gisirikare Inasho mu karere ka Kirehe. Aya mahugurwa yamaze amezi 4 yibanze ku gutyaza ingabo ngo zihore ziteguye, bongererwa ubumenyi mu kuyobora no gukurikirana imyitwarire y'abasirikare no kunoza amayeri ibikorwa bijyanye n'injyarugamba. General Mubaraka Muganga yashimiye abarangije amahugurwa nabagezaho ubutumwa bwa His Excellency Paul Kagame, akaba ari nawe mugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Muri ubwo butumwa perezida yashyikirije bano basirikare basoje amahugurwa Intasho mu karere ka Kirehe, yabashimiye akazi gakomeye rero gakomeje gukorwa na RDF n'inzego z'umutekano. Ashimira by'umwihariko abasirikare barangije aya mahugurwa uyu munsi, ubwo ni ku munsi w'ejo wo ku itariki 24 z'ukwezi kwa 6 2026. Yabibukije ko amahugurwa ahoraho ariyo nkingi y'ingenzi ituma RDF ikomeza gukora kinyamwuga.
rero General Mubaraka Muganga yashimangiye ko amahugurwa y'urwego rwisumbuye ku ngabo zirwanira ku butaka afite uruhare rukomeye mu gutegura abasirikare kugira ngo bashobore gusoza neza inshingano zabo no guhangana n'ibibazo bishya by'umutekano bishobora kuvuka mu buryo bunoze. Yanagaragaje ko uretse ubumenyi n'ubuhanga bwa tekinike n'amayeri ya gisirikare, aya mahugurwa yanabatoje indangagaciro z'ingenzi zirimo imyitwarire ya gisirikare, ubunyamwuga ndetse no gukora inshingano zabo mu bunyangamugayo, byose bikajyana no kubahiriza amahame agenga RDF. Rero ikindi wamenya nuko umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda yasabye abasirikare gukoresha neza ubumenyi bushya bungutse mu bikorwa bya gisirikare no gukomeza kurangwa n'imyitwarire myiza n'ikinyabupfura mu rwego rwo kurushaho gusohoza neza inshingano zabo za buri munsi. Amakuru yacu rero tuvuye muri aya makuru ari kuvugwa muri RDF, aho rero ingabo zarangije amahugurwa yaberaga inasha mu karere ka Kirehe, aho bari bayamazemo amezi 4 kandi akaba yasojwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ariwe General Mubaraka Muganga, aho rero yanabashyikirije ubutumwa bw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame. Ikindi rero His Excellency Paul Kagame akaba ari nawe mugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Rero reka amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Bugesera. Bugesera amakuru yaho nayahe? Mu karere ka Bugesera rero umugore akaba yafashwe rero afite inyama z'ihene, bivugwa ko ashobora kuba yazibye. Umugore rero ukekwaho kwiba ihene yafatanwe inyama zayo. Bugesera, umugore uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko wo mu murenge wa Ririma mu kagari ka Nyabagendwa mu karere ka Bugesera mu ntara y'Uburasirazuba arakekwaho kwiba ihene ndetse afatanwa n'inyama zayo, bivuze ko yari yamaze kubaga ino hene. Uyu mugore ukekwaho kwiba ihene y'umuturanyi we witwa Mutuyimana Marie Claire ayisanze aho yari iziritse akayizitura akayijyana, akaba yafatanye inyama z'iyo hene. Uyu ukekwaho yabwiye ikinyamakuru BTN TV ko yabikoreshejwe n'inzara, ariko akanavuga ko atabanye neza n'uwo akekwaho kwiba ihene, bishobora kuba ari mu byatumye amwiba ihene. Bamwe mu baturanyi b'uyu ukekwaho ubujura avuga ko ari amahano kuko kubona umugore yiba ihene akanayibagira ntawe umufashije. Rero amakuru akomeza avuga ko uyu mugore akimara gufatwa yabanje kujyanwa ku biro by'akagari ka Nyabagendwa kugira ngo ahite ashyikirizwa inzego zibishinzwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ririma bamwita Sebarundi Ephraim yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko uriya mugore yamaze gushyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Yavuze ko igikorwa cyo kwiba umuturanyi we ko yagikoze, kandi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ririma bakaba bamwita Sebarundi Ephraim akomeza avuga ko kiriya gikorwa uriya mugore yakoze gihabanye n'indangagaciro z'abagore cyangwa abategarugori. Rero Sebarundi Ephraim yavuze ko basaba abantu nka bariya bafite ingeso yo kwiba abaturanyi babo bajya babagaragaza hakiri kare bakigishwaho kugira ngo ingeso mbi ikurigeraho ivamo ibikorwa bibi byo kwiba. Uyu mugore rero ubwo yari amaze gutabwa muri yombi yavuze ko yibye ino hene ngo kubera inzara ndetse n'amakimbirane yari afitanye n'uriya mugore. Kayo nguko rero amakuru yacu tugiye kuhita tuyakomereza ku ruzinduko uwo bita Evariste Ndayishimiye yagiriye mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari kumwe n'umutambukanyi we, aho rero ari amashusho yagiye akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga mwagiye mubibona. Rero mwihanganeho gatoya aba ari ikibazo nyine, mwihanganeho gatoya. Rero nk'uko mwagiye mubibona ku mashusho yagiye akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga mwagiye mubona, uwo bita Felix Tshisekedi yaragiye kwakira uwo bita Dr. Evariste Ndayishimiye, dore ko nawe yari kumwe n'umugore we, bose batambuka kuri tapi y'umutuku. Hanyuma abantu benshi bari kwibaza ati ese baganiriye ibiki? Hari bagiranye ibiganiro bombi, hanyuma baza no kugirana ibiganiro bari kumwe n'itangazamakuru. Aho rero nyuma yo kuva
mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndayishimiye rero yasize yemereye ubufasha uwo bita Tshisekedi bw'ingabo. Niyo mpamvu rero mu makuru rero yacu y'uyu munsi hari inkuru tubafite yuko intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itazashyirwaho iherezo, cyane ko rero yaba abayirwana yaba abagenda bayigwamo cyangwa se ibiki, ubona kuyishyira kuba yarangira biri kure nk'ukwezi, biri kure nk'ukwezi. Ariko mbere yuko tuvuga bari abasirikare igihugu cy'u Burundi cyohereje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, reka mbanze mbagezeho bimwe mu byavugiwe, bimwe mu byaganiriweho n'aba bagabo bombi, Evariste Ndayishimiye ndetse na Tshisekedi. Rero perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba n'umukuru w'ubumwe bwa Afurika, rero akaba yagize icyo avuga ku biganiro yagiranye n'uwo bita Tshisekedi, aho rero mu byo baganiriyeho yavuze ko hakenewe ubufatanye ku bihugu by'akarere kugira ngo intambara yo mu burasirazuba ihagarare, kandi yanavuze ko rero imitwe yitwaje intwari ikora mu mashyamba ya Kongo hakabaye uruhare rwo gufatanya n'ingabo zo mu karere mu kurwanya iyo mitwe, hanyuma igashyira intwaro hasi nk'uko yabivuze. Ikindi rero akaba yavuze ko rero mu byo banaganiriyeho ku bufatanye rero igihugu cy'u Burundi gikomeje kugirana n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero yanagarutse kuba rero hari abasirikare b'abarundi bakomeje kwinjira mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo barwanye imitwe yitwaje intwari ikora mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kandi ikindi uwo bita Perezida Ndayishimiye Evariste yanatangaje ko rero ari mu bashyigikiye imigambi y'amahoro rero yo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, anakomoza ku masezerano igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyagiranye n'igihugu cy'u Rwanda i Washington ndetse n'i Doha muri Qatar, aho rero yanavuze ko hari icyo ubu Afurika yunze ubumwe nayo yakabaye ikora. Hanyuma uwo bita Perezida Felix Tshisekedi akaba yagaragaje ibyishimo ndetse akaba yakiriye neza urugendo cyangwa se uruzinduko Dr Evariste Ndayishimiye yagiriye mu gihugu cye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero mu bindi haganiweho n'icyorezo cya Ebola n'uburyo rero hafatwa ingamba zo kuba hahagarikwa ikwirakwira rya Ebola, ndetse bakareba ko bakomeza kuba bagira ute bafatanya mu kuba bakemura ikibazo cya Ebola gikomeje kwibasira kiriya gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndi kubona mu gihugu cya Uganda abategetsi baho bamaze kwemeza ko abantu 2 aribo bishwe na Ebola. Abo rero bakaba ari abantu bari bakoreye ingendo muri Uganda bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abo rero abategetsi bo muri Uganda bemeje ko abantu 20 aribo banduye Ebola, hanyuma 14 bo bakaba baravuwe bagakira. Ubwo rero n'izo ngingo ndikona nta bindi byinshi bavuganiyeho, ndikona ari ibyo byibanze. Aho rero mu rugendo Evariste yakoze mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagarutse ku kibazo cy'umutekano muke ugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avuga ko azakomeza gufasha Tshisekedi kurwanya imitwe yitwaje intwari ikora mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagarutse ku masezerano igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiranye n'igihugu cy'u Rwanda abera i Washington ndetse n'i Doha. Ikindi rero yagarutse ku cyorezo gikomeje kwibasira kiriya gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cya Ebola,
iki cyorezo cya Ebola kimaze guhitana abatari bakiya hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yahamagariye ibihugu gufatanya rero na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuba barwanya kino cyorezo. Ariko hari ikintu njya nibaza nyimara kubona bino bimwe mu byo yaganiriyeho na Tshisekedi, ko yavuze ko ngo agomba ku ruhande rumwe yahamagariye ibihugu byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo kuba bafatanya mu gukemura ikibazo cy'umutekano muke ugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande akomeza abwira Tshisekedi amubwira ngo wowe nzakomeza ngufashe kurwanya iriya mitwe. Bivuze ngo ku ruhande rumwe ngashaka ko ibihugu byo mu burasirazuba bwa Afurika bifasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukemura ikibazo cy'umutekano muke. Ku rundi ruhande akavuga ati Tshisekedi we nimara gushyika i Bujumbura ndakohereza abandi basoda. Kandi koko inkuru dufite hano Uburundi bukaba bwamaze kohereza abasirikare, aho rero ubwo bamaze kugera mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitwaje n'ibikoresho bihemereye, aho rero bagaragaye mu majyepfo muri Kivu y'Amajyepfo mu gihe imirwano yo ikomeje gukaza umurego. Hanyuma rero reka tuhite dukomereza muri uyu mujya, aho rero Uburundi bwohereje abasoda n'ibikoresho biremereye muri Kivu y'Amajyepfo mu gihe imirwano yo ikajije. Agace ka Point Zero gaherereye mu misozi miremire ya Fizi muri na Minembwe muri Sud Kivu cyangwa muri Kivu y'Amajyepfo gakomeje kuba ahabera imirwano ikomeye kurusha henshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano mu bitangazamakuru byo mu karere avuga ko Uburundi bwohereje ingabo nyinshi ndetse n'ibikoresho bya gisirikare biremereye mu rwego rwo kongera imbaraga mu bikorwa bihuriweho n'ingabo za FARDC hamwe n'imitwe ya Wazalendo. Aya makuru yerekana ko icyo gikorwa kigamije gufasha uruhande rwa Kinshasa n'Uburundi gukomeza guhatanira ububasha kuri Point Zero, agace kamaze igihe gafatwa nk'ingenzi cyane mu rwego rwa gisirikare kubera imiterere yako ndetse gaherereye hagati y'uturere twinshi dukunze guhinduranya amaboko hagati y'impande zishyamiranye. Abasesenguzi mu by'umutekano bavuga ko ufite Point Zero aba afite amahirwe akomeye yo kugenzura inzira nyinshi zihuza ibice bitandukanye byo mu misozi ya Minembwe, Fizi. Niyo mpamvu buri ruhande rukoresha imbaraga zose rushoboye kugira ngo ruyifate cyangwa ruyigenzure. Hanyuma rero amakuru ava muri kara gace avuga ko ingabo z'u Burundi zizwi nka FDNB zifatanyije na FARDC n'imitwe ya Wazalendo zakajije ibitero muri Point Zero no mu duce bikikije birimo Mikenge na Tuwe. Rero mu bikoresho byoherejweyo harimo intwaro n'ibindi bikoresho biremereye byagombaga gufasha mu gusunika inyuma abarwanyi ba Twirwaneho bakorana n'ihuriro rya FC23. Nk'uko rero amakuru atandukanye akomeza kubivuga, intego yari gusenya ububasha bw'izo ngabo muri ako gace no kugasubiza mu maboko ya leta ya Kongo n'abo bafatanyije. Imirwano rero yabereye muri kara gace impande zombi zakoresheje intwaro ziremereye, aho rero indege z'intambara ndetse na drone zifashijwe mu kugenzura no kugaba ibitero ku birindiro by'uwo rero bahanganye. Ibi byatumye Point Zero irushaho kuba imwe mu ndiri z'imirwano ikaze muri kariya gace. Si ubwa mbere Point Zero ibayemo imirwano ikomeye mu mezi ashize. Aka gace kagiye gahinduranya amaboko inshuro nyinshi bitewe n'ibitero byagiye bikorwa n'impande zombi. Hari n'igihe byatangajwe ko ingabo z'u Burundi na FARDC zashoboye kwigarurira nyuma y'ibitero bikomeye byifashishijwemo intwaro ziremereye ndetse n'indege zitagira abapilote. Ariko amakuru mashya aturuka muri kariya gace yerekana ko ibintu byongeye guhindura isura, aho rero bivugwa ko abarwanyi batwirwaneho bafatanyije na AFC M23 bashobora gusubiza inyuma ibitero by'ingabo z'u Burundi ndetse bongera gufata bimwe mu bice by'ingenzi byari byarigaruriwe n'uruhande rwa leta ya Kongo. Amasoko y'amakuru ari hafi y'ahabera imirwano avuga ko mu bitero bya vuba byabereye muri Point Zero no mu nkengero zaho uruhande rw'Uburundi rwagize igihombo gikomeye, haba mu basirikare bahuye no mu bikoresho bya gisirikare byangiritse cyangwa byafatiriwe ku rugamba.
hanyuma nubwo imibare yigenga itaratangazwa ku mugaragaro n'impande bireba, amakuru akomeje gucicikana mu karere agaragaza ko imirwano yabaye ikomeye cyane kandi yahitanye abantu benshi ku mpande zombi. Iyi ntambara ikomeje kugira ingaruka zikomeye ku baturage batuye muri kariya karere, cyane cyane abo mu muryango w'Abanyamurenge batuye mu misozi ya Minembwe na Fizi. Rero imiryango itegamiye kuri leta hamwe n'andi masoko akorera muri kariya gace ikomeje kugaragaza impungenge ziterwa n'ibikoresho by'intwaro ziremereye, ibisasu by'indege n'ibitero bya drone bikorerwa hafi yaho abaturage batuye. Rero abaturage benshi bavuga ko babayeho mu bwoba budashira, aho rero bamwe bamaze kuva mu byabo bagahungira mu bindi bice bakeka ko byaba bifite umutekano muke kurusha aho bari batuye mbere. Aho rero ahari kandi abavuga ko ubuhinzi n'ubworozi ari byo nkingi y'ubuzima bw'abatuye muri kariya gace bikomeje guhungabana kubera umutekano muke n'imirwano idasiba kubera hariya. Abakurikiranira ibibera muri Sud Kivu cyangwa muri Kivu y'Amajyepfo bemeza ko Point Zero ikomeje gufatwa nk'agace k'ingenzi mu rugamba, ari nako bishoboka ko imirwano izarushaho gukaraza cyangwa se gukaza umurego mu minsi iri imbere. Ibi bishobora gutuma impande zose zikomeza kohereza izindi ngabo n'ibikoresho byinshi muri kariya gace mu gushaka kugenzura icyo gice gifatwa nk'ingenzi mu bikorwa bya gisirikare byo mu misozi ya Fizi ndetse na Minembwe. Rero mu gihe ibikorwa bya gisirikare bikomeje kwiyongera muri Point Zero, abaturage bo muri kariya karere bakomeje gusaba ko haboneka igisubizo cya politike n'ibiganiro byahagarika intambara imaze imyaka myinshi ihungabanya ubuzima bwabo. Icyakora mu gihe impande zihanganye zikomeje kurebana y'ingwe kugenzura aka gace, amahirwe y'amahoro yo aracyari kure, nawe uri kuhita ubyumva. Amakuru yacu isagiye ngo saha ngaha tuyasoreje ahangaha. Amakuru yacu rero nahangaha tuyasoreje, reka ngushimire wewe watangiranye natwe kugera tugejeje ku musozo. Indi sangwa y'amakuru ni masaha ari imbere, rero reka nshimire itsinda rigari rya Fisto Bio Entertainment ryamfashije kuyategura ndetse no kubuhanga bw'ibyuma ndetse no kuba tugiye kuza kuyashyira kuri YouTube kugira ngo ubashe kuba wanayakurikira. Hanyuma rero nisango y'amakuru mu masaha ari imbere, mukomeze mugire ibihe byiza kandi mukomeze munogerwe n'andi makuru tumaze gushyira kuri no YouTube channel yitwa Amakuru Now TV, bashishikariza no kureba ibino biganiro bindi tuba twashyizeho. Rero ngiye muri studio muri kumwe na Fisto da Silva, reka mushimire wowe watangiranye amakuru, watangiranye natwe kuva dutangiye amakuru kugeza tuyagejeje ku musozo. Indi sango y'amakuru ni mu masaha ari imbere, hagati aho Imana ikomeze batiza ubuzima n'amafaranga tuze guhura amasaha ari imbere. Bye bye. Wibuke gukora like na share na comment, cyane cyane subscribe nyabuneka na mukande no kunzogera kugira ngo turebe ko channel yakomeza kuzamuka. Mukomeze mugire ibihe byiza. Bye bye. Amakuru Now TV, we are to give you update.